Atmosfera, kako možemo da pratimo izbornu kampanju, zaista je veoma nestabilna u tom smislu da postoji mogućnost prvi put od završetka rata u Bosni i Hercegovini, opasnost od međugrađanskih sukoba, odnosno ovaj put između vlasti i opozicije u samoj Republici Srpskoj. Ovi izbori su veoma bitni i možda najvažniji u poslednjih 10 godina, pošto verujem da će nakon rešavanja makedonskog pitanja uopšte ovog referenduma pažnja međunarodne javnosti i zajednice na Balkanu se upravo usmeriti na Bosnu i Hercegovinu. Smo videli da je Bosna i Hercegovina, naravno Dejtonski sporazum je pomogao pre svega da se zaustavi građanski rat, najveći sukob u Evropi nakon Drugog svjetskog rata, ali da je Dejtonski sporazum doveo u tu zemlju u jednu pad poziciju, da je jednostavno ona je država samo na papiru, da ne funkcioniše, da njene institucije ne mogu da vode jedinstvenu politiku, ta zemlja nema niti spoljnu niti unutrašnju zajedničku politiku i jednostavno tamo stvari moraju da se menjaju. Sad kako će da se menjaju? Naravno tu postoje isto različite ideje. S jedne strane da naravno Sarajevo i vladajuće bošnjačke elite žele jače unitarne institucije, da vlast u Sarajevu ima veće ingerencije nego što trenutno ima, a sa druge strane naravno imamo iz Banja Luke želje da Republika Srpska bude što više autonomna odnosno na Sarajevo, da se ide prema nekoj vrsti konfederacije. Sad što se tiče same te unutrašnje političke scene u Republici Srpskoj, za što smatram da je nama prioritet da pratimo, ipak nam je važnije pitanje Republike Srpske nego cele Bosne i Hercegovine, jeste da smo imali priliku da vidimo da je zaista Milorad Dodik ima uspeha u odbrani te Dejtonske Republike Srpske, dakle smanjene su taj proces prebacivanja nadležnosti na centralne institucije Bosne i Hercegovine, međutim, kada pričate sa običnim ljudima u gradovima Republike Srpskoj, vidjet ćete to narastujuće nezadovoljstvo prema vladavini samog Milorada Dodika, ali i njegove stranke SNSD-a, vidjet ćete da su ti ljudi veoma nezadovoljni nepotizmom, također visokim stepenom korupcije, kriminala i da u nekim delovima Republike Srpske zaista postoje velike želje za nekim političkim promenama. Međutim, opet tu je problem pitanje koliko je ova opozicija u Republici Srpskoj uopšte ima kapacitete, uopšte legitimitet, s obzirom da su brojni njihovi funkcioneri već bili deo vladajuće strukture u Republici Srpskoj pre dolaska Milorada Dodika na vlast, da li uopšte oni mogu da uživaju poverenje građana Republike Srpske i da li uopšte mogu da smene Milorada Dodika, a da nemaju neke dogovore i sa Sarajevom, a i sa određenim međunarodnim faktorima. Sami ti izbori u Bosni i Hercegovini, nažalost, neće se samo pitati građani Bosne i Hercegovine, s obzirom da znamo u kakvom je statusu ta zemlja, da će mnoge velike sile tu imati svoj uticaj, svoj interes, kako Ruska federacija koja vidi u Republici Srpskog svog trenutnog glavnog partnera pored Srbije na Balkanu. Naravno, tu su interesi Nemačke koja podržava pre svega i hrvatski faktor u Bosni i Hercegovini i na kraju Vašingtona koji je uvek podržavao muslimanski faktor i Sarajevo koji je od uvek od Billa Clintona bili su njihovi miljenici. Sada tu je takođe pitanje kako će reagovati politička elita u Zagrebu i Beogradu, s obzirom naravno da nijeni izbori Bosni i Hercegovini nisu mogli da prođu bez direktnog uplitanja i beogradskih političara, ali i političara iz Hrvatske, tako da ja verujem opet kako sad analize pokazuju da će ta prednost Milorada Dodika ostati, ali da će biti mnogo tesnija pobjeda nego što se očekuje. Međutim, opet da se vratimo što se tiče same političke scene Bosne i Hercegovine, tu mogu da se dese velike promene u bošnjačkom delu Bosne i Hercegovine, da je SDA i Bakir Izetbegović konačno odu sa političke scene. Vidimo da su građani Bosne i Hercegovine veoma nezadovoljni njegovom vladavinom. Sa treće strane, smatram da neće biti promjena u hrvatskom korpusu, da će HDZ i Dragan Čović ostati neprikosnoveni politički lideri hrvatskog dela Bosne i Hercegovine, ali tu će onda biti pitanje ko će da pravi ovoj koaliciji. S jedne strane može da se desi da Milorad Dodik pobedi
na izborima za predsjedništvo, a na primjer da se desi da njegova stranka izgubi izbor u Republici Srpskoj. Kako će onda da liči tada opšte Bosne i Hercegovine, kako će da liči saradnja između tih institucija ako budemo imali priliku da vidimo da totalno suprotne političke opcije budu na vlasti na različitim nivoima.